uJehova wathi kuye, uNkulunkulu abesethi kuye, impela ngiyakuba nawe, lalela Gideon, impela ngiyakuba nawe. uyakubabulala bakwaMidiyani, Uzombulala uMidian, kungathi bangumuntu munye. uyowashaya ubaqeda bakwaMidian kuyoba ngathi ulwa nomuntu oyedwa umshaya umbulala. Wathi kuye, Wayesethi kuye, uma ngifumene umusa emehlweni akho, usho uGideon wathi, uma ngifumene umusa Nkosi emehlweni akho, unginike isibonakaliso ukuthi nguwe okhuluma nami. ngicela ungipha a sign, ungiphe isimangaliso sokuthi Nkosi ngempela wena uNkulunkulu lo, noma ngiyaphupha noma ngikhuluma nengilosi, noma ngicela Nkosi mangabe wena lo okhuluma nami, ngicela ungiphe a sign. Ake ungamuki lapha, Wathi ngicela ukuthi wenze nje, mangabe ngempela unguNkulunkulu wena, ngicela ukuthi ungamuki lapha, ngicela ungiphe isign, ngicela ukuthi ungilinda la, ngize ngibuyele kuwe, ngizobuya kuwe, ngilethe isipho sami. ngizoletha isipho sami. Mangabe unguNkulunkulu kukhona ozokwenza, yithi ngiphuthume, kodwa ngicela ungilinde lapha, Ngisibeke phambi kwakho. ngizawuletha isipho sami bese ngisibeka phambi kwakho. Wayesethi, Wayesethi, ngiyakuhlala uze ubuye. hey kodwa bazalwane, uNkulunkulu mina ngimazi unjani. Akucabange the whole God Almighty, uNkulunkulu wonke umnini mandla wonke wahamba wamiswa umuntu, wathi Nkosi ngilinde lapha. Mangabe unguNkulunkulu ngempela, ngicela ungilinde lapha, ngihambe ngiyolungisa umnikelo wami, ngizobuya ngiwulethe. Wathi uNkulunkulu hamba, ngizokulinda. Kodwa Nkosi yami, ngamanye amagama akekho umuntu oshiwe isikhathi lapha. Hayi bo bazalwane, wonke umuntu okhona la okholwa yizwi likaThixo, uNkulunkulu uzomenzela lokhu akucelile nakukhulekele kuNkulunkulu. Kanti uNkulunkulu bengalinda nje mahala nje. Wathi uNkulunkulu hamba, ngiza kulinda lapha. uGidiyoni wangena, Gideon bese kangena ekhaya kubo, walungisa izinyane lembuzi walungisa izinyane lembuzi namaqebelengwane angenamvubelo efa lempuphu. namaqebelengwane anganamvubelo we-efa lempuphu. Wayibeka inyama eqomeni, Wathatha inyama wayifaka phakathi eqomeni, wawuthela umhluzi ekhanzini, wathela umhluzi ekhanzini, wakukhiphela kuye phansi kwe-oki wakunikela. wawukhiphela kuye ngaphansi kwe-oki wakunikela, unikela kulo muntu omlindile. Imagine, uhambile uGideon waya kokwabo, wabamba izinyane lembuzi walihlaba, wathatha inyama wayipheka, wathatha i-efa elinganamvubelo, amagama wathatha uflawa ongafakiwe i-yeast, because lento ukuthi onganamvubelo, leyo ukuthi okunganamvubelo kusho ukuthi chaza ukuthi okungana-yeast, okunganasikhukhumalisi, akufakiwe isikhukhumalisi kule. Ngamagama lento i-original ayidingi isikhukhumalisi. Nike nibone mos noma kwenziwa idombolo noma kwenziwa kufakwa i-yeast ekwazi ukuthi ikhukhumalisi, kodwa iBhayibheli likhuluma ngelokhuzane nge-efa lempuphu elingamixwanga, elingana-yeast, elingafakanga imvubelo. Yi-yeast leyo, alifakwanga yeast. Ngamanye amagama izinto zikaNkulunkulu zi-original, ayidingi ukuthi kuze kufake isikhukhumalisi lapha. Njengoba namhlanje khanjwa neyikhukhumalisi, nabafundisi bahamba neyikhukhumalisi. Ngamagama iyikhukhumalisi is anything ozoyi-eda ukuthi incede lento ukuze ikhukhumale. Ngamagama that is why ama-miracles awasenzeki njengoba abazalwane bafundisi nabo bafuna ukushintsha into kaNkulunkulu, bafuna ukufaka iyikhukhumalisi. Amandla wekho ba-eda iyikhukhumalisi. Iyikhukhumalisi is anything ozoyi-eda kulelizwi likaNkulunkulu uthi ngiyawabona wona amandla ngenawo, kodwa sengifuna ukwenza ama-miracles bese uthi ngiyolanda amandla mhlambe eNigeria, uthi ngiyolanda amandla kuphi ngoba ubona amanye amadoda kaThixo ahamba ngamandla. Bese bazalwane bafuna iyikhukhumalisi, abazalwane bafuna iyikhukhumalisi. Iyikhukhumalisi izinto
izinto eziedwayo ukuncedisa. Izwi likaNkulunkulu alidinge ukuncediswa, lona linjalo nje lenza imangalisa, lidingeka alidinge ikhukhumanisa. Silonke silushumayela njengoba linjalo, uNkulunkulu yena uyosifakazela ngamandla akhe, alidingi isikhukhumanisi. Lapha ibandla lidungekile namhlanje lento yeyikhukhumanisi. Ikhukhumanisi zigcwele kule nsuku. Ikhukhumanisi ziningi. Kuya ngokuthi umuntu usebenzisa siphi ikhukhumanisi. Wathi uGideon waba ne-revelation wathi ngizokwenza i-efa elinganasikhukhumanisi. Ngamanye amagama ngizokwenza i-efa ngilungise iqebelengwane leli alifakwe isti lipho linjalo, ngifuna ukunikela kuNkulunkulu. The reason why wahamba wayokwenza umnikelo uGideon, because he wanted to make sure ukuthi ngempela ngikhuluma nengilosi kaNkulunkulu, noma mhlawumbe umbono nje mhlawumbe iphupho nje, mhlawumbe nje ngiyaphupha nje, mhlawumbe yazi nje wathi baba ngicela isayini, mangabe wona ngempela umuntu kaNkulunkulu ubuye emazulwini, ngicela isayini. Phelele lento yokucela isayini kuNkulunkulu kubazalwane. Bazalwane abasayicela isayini, bathandaza abazalwane bangasho ukuthi inkosi ngicela isayini. Abanye bakhulekela imishado lapha abacela isayini, abanye bakhulekela imisebenzi abacela isayini. That is why anything evelayo bayathatha bayafaka yonke into, ngoba vele isayini awuyicelanga kuThixo. Namhlanje baxakekile abantu ngoba vele awukazi uThixo umcela isayini, ngoba izinto ziningi la ngaphandle. Noma ngabe kunjalo ufanele ukuthi inkosi ngicela nje isayini. Ngathi inkosi mangabe ngempela mina ungibizile ngicela ungiphe esayini. Angifuni ukuphuma ngoba baningi abafana baphumile bamisa amatende bathi babiziwe uNkulunkulu. Ngathi inkosi ngicela isayini, ngicela ungiphe isayini ukuthi ngempela ungibizile. Wathi uNkulunkulu ufuna ngenze. Ngathi inkosi ngicela esayini. Wathi uNkulunkulu ucele kahle, mawucela isayini ucela into ozobasho ngayo. Wathi uNkulunkulu ufuna ngenzeni so that ngizobonisa ukuthi ngempela ngathi inkosi ngicela everywhere la ngiyosumela khona izwi lakho ngikhulume ngawe, ngicela imangaliso zenzeke ezizoba isayini ukuthi wena Thixo ukhona kulento. Wathi uNkulunkulu ucele kahle impela ngoba izwi lami lona lilodwa nje lizozenza imangaliso. And ever since ngaqala ukushumayela ayikho indawo la ngangafika nganyathela khona uNkulunkulu wangenza isimangaliso. Every place la ngishumayela khona kunesimangaliso, noma singenzeki mhlambe ngalesikhathi ngishumayela, kodwa emva kokuba sengihambile ngizothola ingcingo ezithi mfundisi msukwane ulapha, uNkulunkulu wakhuluma wathi baba nasi isimangaliso. Ezinye zenzeka automatically, ezinye ziba after. Why? Because ngathandaza ngathi inkosi ngicela isayini, angifuni ukuphuma nje ngigijime nje gcwala ikhanga njengabafana abaphumile abagcwele ikhanga. Ngathi angifuni ugcwala ikhanga, kanti gcwala ikhanga ngedwa nje awukho phakathi. Wathi uNkulunkulu ucele kahle ngizohamba nawe yonke indawo la uhamba khona, ngizohamba nawe, imangaliso zami uzozibona. Sai ngoba noSathane kule insuku kukhona benzela ama-miracles. Cela isayini, and kube wena ozosho ukuthi inkosi ngicela isayini. Mangala lapha abantu abakhulekela bathola imisebenzi, bavuleka iminyango uthi Nkosi yami yazi, kanti umuntu lo msebenzi awutholile uSathane uvule umnyango wamfaka wamlahlela kuze sihogweni lapha. Akasakwazi amandla aphelile kulo mzalwane. Makacabanga ukuya emsebenzini ufrustrated, akekho happy because akazange vele acela isayini ukuthi inkosi ngabe yiwona lo msebenzi. Nguthatha abazalwane bamphendula nje bathi I wonder for interview
akasafune kwazi uyagijima umzalwane uyangena ukuthi inkosi ngibuya ku-interview party is it yiwo na nkosi lo msebenzi ngabe baba ngifanele ukuyosebenza lapha namhlanje abantu baphelelwe ngamandla kaNkulunkulu ufika wayangena phakathi kwey'nkunzi zabathakathi kule femla awuphatha umuntu kuyahlolwa la uye kuphela umzalwane yonke le mimoya sekuye yahlala phezu kwakhe akasakwazi ukukhuleka umzalwane usexoxa naye usekhuluma le language ekhulunywa lapha emsebenzini uvalo alisekho ukwesaba uNkulunkulu akusekho uye ngoba vele uphila phakathi kwabathakathi izinto eziphatha imithi ezusebenzisa futhi ziwuhle phambi kwakhe abhekile izinto eziluma nje igodo phambi kwakhe hayi amandla aphelile kuwe mzalwane wake wayicela yini isign ukhona abantu abafuna ukuthi izwi lisebenze ngenkani ngokwentando yabo ushomayelilwe umfundisi kodwa ufaka ikhukhumalisi ukuze lento isebenze ngamanye amagama asisamnceda uNkulunkulu masenze njalo yini sasikuphi uNkulunkulu mayedala amazulu nomhlaba adala ulwandle ngoba uthi amanzi asolwandle alingana nentende yesandla sami manje yini engahlula uThixo ngoba nokungahlanganisa lonke ulwandle olukhona Indian Ocean Pacific Ocean uhlanganisa lonke ulwandle uNkulunkulu uyazi ukuthi Indian Ocean how many liters of water alapha eIndian lapha uNkulunkulu ayikho into angayazi bazalwane ngishilo uNkulunkulu wazi ngisho imbewu yezihlahla ngokwehlukana kwaso uyazi ukuthi imbewu yalomuthi emhlabeni ingaka yalomuthi ingaka ayikho uNkulunkulu wazi ngisho unwele olusekhanda lakho ukuthi wena uneyinwele ezingakhi nabodokotela namascientist angeke zakutshela ukuthi inwele zakho zingakanani kodwa uNkulunkulu yena uyazazi fika siswami fika Thatha inyama namaqebelengwane angenamvukelo. bambani kukhuluma ingilosi manje kukhuluma abantu ababili isithunywa esibuya ezulwini sikhuluma nomuntu wasemhlabeni uGideon lo isithi ke ingilosi lalela thatha inyama uthathe iqebelengwane noma uthatha amaqebelengwane esinkwa esinganamvubelo wenze njani Ukubeke edwaleni leli. uthathe lokhu ngamagama lona weza aphethe umnikelo awufake ake sithi mhlawumbe wayefake kubasket or whatever awayefake kuyo ithi ingilosi ke khipha ke lezo zinto leyo basket lo khipha lenyama uyithathe uyibeke lapha phezulu kwalelitshe ukhiphe nalamaqebelengwane wabeke phezulu kwaletshe Uthulule umhluzi. uphethe nomhluzi lo muntu iyathi ingilosi ukhipha nomhluzi nawo uthulule Wenze njalo. uGideon walalela ingilosi wenza njengoba ingilosi yenza isho Ingelosi kaJehova yaseyelula isihloko sentonga esesandleni sayo. lalela la umnikelo lo muntu uza nomnikelo wabeka phezulu kwetshe ingilosi yayihlele ngaphansi kwesihlahla angithi uyangizwa naliya itshe ingilosi yathi thulula ubeke lapha phezulu kwetshe konke khiphe ekhwameni khulula beka konke lapha wakhulula uGideon wathatha inyama wayibeka phezulu kwetshe wathatha isinkwa amaqebelengwane anganamvubelo wawabeka phezulu kwetshe yathi ingilosi ngisho nomsobho nawo uthatha kwalona lelo sobho lelo ufafaze lapha phezulu kwale nyama ufafaze phezulu kwalamaqebelengwane beka lapha phezulu wathatha uGideon wabeka yathini ingilosi Ingelosi kaJehova yaseyelula isihloko sentonga esesandleni sayo. amagama lengilosi yayiphethe into ilindile nje lapha ngaphansi kwesihlahla lapha ilinde iphethe into ithe isuka lengilosi asakwenzile uGideon konke lokho ingilosi yabe seyithatha isihloko sentonga ngamagama ithi yathatha isihloko sentonga kusho ukuthi induku la ibanjwa ngakho yathatha ingilosi yakhomba lomnikelo Yathinta inyama namaqebelengwane angenamvubelo. yathinta inyama ngalesihloko sentu ngamagama yathinta lenyama nalamaqebelengwane anganamvubelo nalo mhluzi otheliwe ingilosi yathinta ngenduku Kwenyuka umlilo edwaleni.
ithe ingathinta ngenduku ingelosi ithe lapho iqeda ukuthinta kwasuka umlilo edwaleni kwavumbuka awehlanga phezulu. Hayi cela sikubambe kahle lo. Alithi iBhayibheli kwehla umlilo. Yabona uElisha wathi madoda uma ngabe uNkulunkulu kunguNkulunkulu namhlanje akukhethwe madoda. Mangabe uNkulunkulu ubhali thathani umhlatshelo nubeke phezu kwealtar. Nami ngizawuthatha umnikelo wami ngubeke kwi-altar lesibili. Ngamagama kuzoma i-altar kaBhali kume i-altar kaNkulunkulu. Uma ngabe nina nithi uBhali uNkulunkulu wathi uElisha uma ngabe nithi nina uBhali uNkulunkulu wenu uyasebenza uyazenza imangaliso nizawuthandaza nimbize uBhali uNkulunkulu wenu. Sizawuthatha inkunzi noma inkabi sibeke phezu kwe-altar. uNkulunkulu ozophendula ngomlilo uma ebizwa, uNkulunkulu ozosabela uma ebizwa, loyo kusho ukuthi uNkulunkulu fanele akhonzwe. Babithi iBhayibheli kusukela ekuseni abaprofeti bakaBhali babiza uBhali bathi Bhali vuthisa inkunzi ngomlilo. Ekuseni wangavuthi umlilo, emini lakhuphuka ina babathe bayathandaza wangavela uBhali. Wayesedlala ngabo uElisha wathi lalelani, mhlambe uBhali akanizwa, zihlephuleni nizisike kuphuma igazi, mhlambe mase kuphuma igazi uBhali uzokwehla aphendule ngomlilo ashisa inkunzi. Lithi iBhayibheli bayisika bayidabula lehla igazi baqhaza igazi, uBhali akazange zehle. Wasebona uElisha ukuthi nali ilanga liyashona wathi wo kahlenike madoda lalelani lalelani, nimbizile uBhali akaveli. Ngamanye amagama kusho ukuthi ke uBhali akasuNkulunkulu, kodwa ke akuzukusho mina ake nginike mina ithuba ke ngibize uNkulunkulu wami. Kumiswe ama-altar amabili, elikaBhali ngapha elikaNkulunkulu ophilayo ngapha. Wabe sekathi uElisha ngicela ninginike ithuba ngibize wami uNkulunkulu nibone ukuthi akazi ukwehla yini. Lithi iBhayibheli bathi lapho beqala wathi wo ningakambizi uNkulunkulu ake nimbe iforo nimbe umsele around le altar leli baniba bemba. Wasethi-ke uElisha ngicela nithathe izimbiza ezine ezinkulu ezithwala amanzi nikhe nithele phezu kwenkunzi ephezu kwe-altar. Lithi iBhayibheli bathela kwaba kanye ehla amanzi, bathela kwesibili ehla amanzi, bathela kwesithathu ehla amanzi, bathela kwesine ehla amanzi phezu komnikelo azagcwala iforo agcwala umsele. Wabe sekathi-ke uElisha sengiyambiza-ke owami uNkulunkulu, sengiyambiza manje umthala wey'nsuku. Wathi uElisha azophendula ngomlilo. uNkulunkulu kusho ukuthi lowo Nkulunkulu lowo uyena Nkulunkulu ofanele akhonzwe. Nanamhlanje ngisho njalo azophendula kulesi simo esibhekene naso. Uyena Nkulunkulu ofanele akhonzwe. Yambiza uThixo le ndoda. Hayi kodwa Nkosi yami akhona amadoda ahamba noNkulunkulu manje. Wambiza uElisha uNkulunkulu wasemazulwini wathi Baba, Nkulunkulu ka-Abraham, Nkulunkulu ka-Isaka, Nkulunkulu kaJakobe, menzwe imangaliso mafula kuvaliwe. Nkulunkulu wambiza umdala wethu, wabiza umabizo sabe, wanyakaza uThixo ehlalweni sakhe asezulwini, wanyakaza uNkulunkulu wathi Nkosi yehla wehlele phezu kwenkunzi uvuthise lenkunzi. Wahla uNkulunkulu wasemazulwini, wahla umdala wethu, wahla umlilo usuka ezulwini wafika phezu kwenkunzi wathi fu yafutha inkunzi. Mlilo wakhotha yonke inkunzi, wakhotha namanzi kwasala kwamile. Wabe sekathi uElisha nangu uNkulunkulu ofanele akhonzwe. Aliwe lela altar, alivuke leli altar. Onkosi sisize kule nsuku zokugcina
sivuse i-altar lakho, sisife Jehova, simise i-altar lakho, abathakathi